Mari ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa kami siringani bas kini rajan surga. Ikatakan kami bujur Bapa ibas paksa endaman bandu. Bekas penaruh kendu Bapa banci atan kami i rumah du si badia enda. Ate kami menakan kebaktin kami Bapa. Rehdagi kam jana kuasai kami selalu kesah du si badia. Gelahna banci Bapa kebaktin enda ardalan alu mahuli. Bagi pe Bapa krina anak-anak andu si atan ibas paksa enda pasu-pasundu krina Bapa ibas negahkan katandu serayandu Bapa sinahkan katandu ibas paksa enda kam si emperlengkap bisa gelahna kai si ituri kena tangkasman kami krina anak-anak andu kebaktin kami Bapa pemenana seh kubas pendungina indeskan kami kubas tandu terpuji gelar andu Bapa reh kami ertoto ibas gelar anak andu Yesus Kristus amin. Turang rasanina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina. Turang rasanina armangka ukurta dengan sikatakan bujur man Tuhan. Sir keleng ate mereken kegeluhan dengan nepa kita tudu ras tempasna. Mulia dengan mahaga. Ibas si di batan di lo manusia ertanggung jawab. Jaga kemuliaan ras kini hagan di bata, ibas dirina ras kerina temanna manusia. Maka ibas minggu hak asasi manusia enda. Iba baik kita guna sadar maka kita kerina manusia si meharga iadep-adepan di bata. Si puji Tuhan ibas kitab mendendenta nomor 177 enda sindeken ayat sada ipandu organis ras song liderta. Mari si kebenakan kebak tinta. Ibas gelar di bata Bapa sinjadikan manusia sentu duras tempasna. Ibas gelar Yesus Kristus singergakan manusia alum reken dirina. Ras ibas gelar kesah si badia si pengasup manusia ngergakan dirina ras temanna manusia. Perkua ate ras dame ibas di bata Bapa. Anakna Yesus Kristus. Ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena sura-sura ras perbahanan di bata. Maka ijadikan di bata manusia si sentudu ras tempasna, dilaki ras diberu ijadikanna. Arpalaskan kejadian sada ayat 27. Kekelengan Tuhan arpalaskan kata di bata enda, mari si puji ia alura duras kita rende, kitab mendendenta nomor 3 sendekan ayat sada ras ayat si peduakan.
Pujin mandibata si mada kuasa, arpalaskan Mazmur 8 ayat 1-7, mari si ogekan alu responsoria. O Tuhan, Tuhan kami, kemuliaan du teridah i belang-belang doni, sehku surga kam terpuji. Dana-dana rasi gara-gara rende mucikam, kini rajan du teguh latundu, imbang sing lawan kam isompel du babahna. Adik kutare ku langit tinepandu, kuidah bulan ras bintang-bintang itamakendu ibas inganna. Kaikin manusia maka inget du ia, manusia kam ngenca, kai maka ipekena-kenan duka ia. Ibahandu ia teruhan asangken kam ngenca, itangkuhkendu ia alu kemuliaan ras kehamatan. Itangkuhkeun du ia jadi raja, merentah rina tinepandu, kerina itamakeun du kutapa-tapa nahedu. Kakelengan Tuhan, mari tole si puji Tuhan ta aluraduras kita rende kitab Ndendenta 424. Kekelengan Tuhan, sah kita ibas pengakuan dosa, mari si oge alu responsoria. Turang rasenina, bagai ulina rencana dibata ibas menjadikan kita mulia dengan mahaga. Gelah kita jadi temanna, menjagai ras ngergakan kegeluhan. Si sedari nge, maka bagai kal ulina sura-sura dibata ibas geluh ta. Ngaku kami Tuhan, maka megati ngelabo isedari kami, maka geluh kami meherga iadep-adep pendu. Lanai dalankan kami surah-surahandu, guna jagai ras ngergakan kegeluhan. Maka lanai idah doni enda pendahindu ibas geluh kami. Ibas dibata ngergakan sinasalit alu mahuli dengan mulia. Kugangan dia kita ibas ngergakan teman-teman manusia dengan jagai tenepana si deban. Ngaku kami o Tuhan, maka kurang kami ngergakan kemuliaan-Du, silih ibas diri teman kami, bagebe tinepandu si deban. Semaka kami lanai mediate dengan geluh erbana-bana. Kekelengan Tuhan, mari dage tole si aku ken salah lepak taman dibata ibas paksa teneng ta, paksa teneng si benakan. Paksa teneng ta enggodung, kekelengan Tuhan si penangki pujinta, kitab Ndendenta 320 sada.
dalam dosaku, mekarat negara disaling adu menjadi bentar. Hampa berbangsa gedung harga, ku kejap dulu belenggu simpan. Keikuan surat jalan lebar, ku pakaikan mempedang. Angkapi mata Bapa sin berkuat, asap kepeduh minatku gemar. Kekelengan Tuhan seh kita ibas berita pengalami dosa. Tuhan perkuah dengan perkelengkap, la pedas ia merawa, dengan dem alu keleng ate si tetap. Labo kita iukumna suwe ras dosanta, labo iar balas man banta suwe ras kesalahanta. Maka selaku persuruhan di bata aku nakan katana man bandu kerina sing aku ken dosa ras kesalahanna, dengan jera ibas dosa ras kesalahan dunari. Bali ras ganjang na langit ibabo doni nari, bagai kelma belinna kelang atena man kala sir kemalangan man bana. Bagi dauhna kepultakan arah kesundutan, bagai me i pedauhna dosa dosanta ibas kita nari. Bagi kelang ate bapa man anak-anakna, bagai kelma pengkelengi di bata kala si kemalangan man bana. Kekelangan Tuhan meriah ukurtar kita kan dosanta enggo i alami di bata. Mari si puji ia, si penangki pujinta kitab denden GPKP 454. Kekelangan Tuhan sehpasana kita ibas pengogen kata dibata bagin si pemena, si buat ibas kitab Imamat bindu 25, benakan ayat 30 siwah seh ayat 55. Yogekan kami man bantau bagenda katana, penang tangan suruh-suruhan. Adi temandu kala Israel si tading ide herndu jadi musil kal, seh maka idaya kena bana man bandu jadi budak ndu. Labanci isuruh ndu ia ndahikan dahin budak. Ia tading raskam selaku kala upahan, dengan erdahin guna kam ngayak tahun penang tangan sirehna. Ibas tahun ia ras anak-anakna, banci nadingkan kam mulihkan ku keluargana, ku tanah nini-ninina. Bangsa Israel budak Tuhan kap, Tuhan enggo maba ia i tanah Mesir nari, maka labanci ia idayakan jadi budak. Olah kasar man bana, tapi biarlah man dibatandu. Adi perlu kam budak, banci itu kurundu ibas bangsa si deban i sekelewetndu. Banci pe itu kurundu anak-anak bangsa si deban si tading i sekelewetndu. Banci pe itu kurundu anak kalak pertandang siringan i tengah-tengah ndu. Anak-anak kalak si bage si tubuh ibas negerindu, banci jadi ertandu. Banci pe jadi barang tading-tadingendu guna anak-anak ndu. Jana arus idahina dahin anak ndu kidekah geluhna. Tapi temandu bangsa Israel, labanci kasar perbahanendu man bana.
Entah maun lit bangsa si deban si tading raskam si enggo jadi bayak, sedang lit temandu kala Israel jadi musil. Perban serana idaya kena bana selaku budak man bangsa si deban dai, entah man keluarga bangsa si deban Kenca ia idayaken lidengah hakna guna itebusi mulihkan. Sekala seninana entah senina bapana, entah senina sembuyak bapa ras ia, entah kade-kade si deban sindehar dengar ras ia, banci nebusi ia. Entah pe adi enggo cukup duitna, banci itebusina bana. Arus maka iarih kena ras sinukur ia Arus ikira lit 3 tahun nari, mulai ia idayakan ngayak tahun penangtangan sireh. Arga tebusena arus itentukan erpalaskan upah kalak singemo. Arus iulih kena sada bagin ibas arga pendayan nagelgel sueras buena tahun-tahun si tading. Tempat-tempat ia isuruh jadi kala upahan erpalaskan upah tahunan. Tuanna labanci kasar manbana. Adila ia itebusi rikutkan cara si endandai. Ia ras anakna arus maka ibebaskan ibas tahun penangtangan sirahna. Sekala kala Israel labanci asal lalap jadi budak, sebab bangsa Israel mekap budak Tuhan. Ibabana ia darat di tanah Mesir nari, ia kap Tuhan di batana. Terjang zenda pengogen kata di bata bagin si pemena, ketuahan kala si magikan kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Guna ngalo-ngalo kata di bata, mari ertoto kita. Kam kap Yahweh, kam kap Tuhan, kam mulia, kam ngencadi bata si adil di tengah-tengah doni, si ngasup memberikan kami kepulahan, si ngasup mendamaikan pusuh kami, si ngasup memberikan kemerdekaan si tuhu-tuhu man kami kerina. Terpuji gelandu Tuhan. Nggo sikap kami bagikan katandu, marilah erbelas kam, pakaikan kemahandu si meteruk indah, segelah banci, yang kai anak-anak Tuhan, subuk si ijenda meras kami, bagepe sing dedah, ibas layar televisi, ibas media sosial, arasye petuk kami, kam erdolat erkuasa, ibas gelar Tuhan Yesus, dalan kepulahan kami ertotor pengendes. Amin. Bapa nande tuang senina si ikelengi Tuhan, kata di bata si man banta, ibaswari minggu enda, ija kita memperingati kena ngergaken hak asasi manusia ibuat ibas sada Korinti bindu pitu ayat 10 pitu syekari ku ayat 24. Sada Korinti bindu pitu ayat 10 pitu seh 24 ku egeken man banta kerina. Bagendam nina. Judulna geluhkanlah geluhndu bagi tangtangna kam jadi Kristen nai.
Kerina min geluhna rekutkan kai si enggo itentukan Tuhan man bana sekala-sekala. Bali ras asum ia ipilih di batanai. Dama aturan si ku ajarkan ibas kerina perpulungan. Adi sekala si enggo isunatkan jadi Kristen. Ola iusahakan na meneken tanda-tanda sunat Adi sekala silengga isunatkan enggo jadi Kristen. Ola ia isunatkan. Sebab labo penting resunat entah la resunat. Si perlu emo ngikutkan pedah di bata. Sekala-sekala min geluhna tetap bali ras asum ia idilo di bata jadi kalak sitek. Adi budakin kam nai asum kam ipilih di bata labo dalih. Tapi adi kam lid kesempatan man bandu jadi kalak bebas. Pergunakanlah kesempatan Sebab sekala budak si enggo ipilih Tuhan. Ia enggo kalak bebas arkiteken jadi si kerajaan Tuhan ia. Bagepe kalak si bebas asum ia ipilih Kristus. Ia budak Kristus kap. Kam enggo itu kru di bata mehergakal. Maka ola kam jadi budak manusia. Senina-senina. Sekala-sekala kam harus tetap bali ibas iadap-adapan di bata. Ras keadandu asum kam tantangna ipilihna nai. Sejendam kata di bata jadi ogenta. Mecuah-cuah lebih man banta kerina kekelengan ni Tuhan. Bapa nande tuang senina. Minggu enda bengkat kita kubas minggu ngergakan hak asasi manusia entah pe singkat HAM. Alu tujun ngingatkan bagi pe ngajuk kita kerina gelah tetap ngelu rikutkan hak ras kewajiban dasar tetap manusia iba bodoni. Benakan ibas bertin sepagi kenca ia nggolanai bolit bas pertibi. HAM enda sifatna universal. Enggo iakui secara global. Subuk siar kawitan ras hakna secara individu, hak secara kolektif, bagi hak dasar geluh manusia. Enggo dekah, enggo hampir 73 tahun imomokan PBB secara global. Bas 10 Desember 1948 marenda. Karena hak-hak dasar manusia tapi lid dengang lalap kita lam perdate kenca kasus ringan. Entah merampas entah nilahisa nggo kasus berat. Sirbahanca kini teken jadi kolaps. Manai kalak tek dungna Tuhan tetap ras ia. Maka marilah si pedatekan kainga si tuhuna palas kita selaku kalak Kristen ibas kita ngergakan hak asasi manusia enda. Bapa nande tuang senina kepeken praktek karena lupa ngergakan HAM nggolit teridah ibas pustaka sibadia ipesingetina kita. Musa persingeti ibas padan sindekah kitab imamat si inggondai iogekan kita. Ibas bangsa Israel nai isingatkan Musa maka subuk pangkatna imam bagi pejemaat biasa. Lid sada aturan. Labanci langsung dahi Tuhan. Aturan-aturan guna kiniulin hubungan ras di bata. Tapi untung naman kita, sangat kita kalak sitek, maka aturan siatrukan enda labo terjeng hal-hal si vertikal. Tapi ku kita, sapi-sapi kita horizontal, iaturkan. Bahkan jelas-jelas ikatakan pernah ikatakan Yesus ka, ikutipna ibas imamat 10 siwa ayat 10 waluh.
Yesus pernah ngatakan, kelengilah temandu manusia, bagi kam engkelengi di rindu. Ibasye kugange pak te geluhna. Si soroti kita palaskan Imamat 20 siwa 25 ayat 30 siwa 55 ikatakan maka pantangan nama sesapi ia bangsa Israel dikune temanna jadi musil janah terdaya arkitekan sadahal rasi debanna i perbudak erdahin ras ia lang dina Tuhan lo bagi tapi lit piga-piga hal si isingetkan banji si idah kita ibas Imamat bindu 25 ayat 30 siwa 55 enda si pertama kel isingetkan na ije ineun kami ola kasar man bana. Lit piga-piga kali ibas pustaka Sibadia ikatakan na maka ola kasar man bana. Adi ibas cakap Indonesia isingatkan na man banta maka janganlah diperintah entah apa memerintah dengan kejam. Sengget aku ngoge kata endah. Sengget kita. Piga-piga kali isingat kena ayat 40 telukan. Ayat 46 ras 50 telu. Kata kasar jangan kejam ijendam. Itujukan kubas subuk perbal rananta. Bagi penon perbal perlakuan kita tetap wari. Nandangi senina turangta. Terlebih-lebih man sesapi ia bangsa Israel. Sebab lanai karilit ije kekelengan. Sebab megati tupung jadi majikan lit kuasa rate-ate. Lit istilahna terzolimi. Arkitekan enggo senina nandai miskin. Musil. Bahkan ibas ngalar upah ngemona pe si bayak ndayar ketikan kuasa arpalar iya nehken hak teman sebangsa nae si peduaken kita pe kena tahun jobel jubileum tahun penangtangan enda mewari penangtangan suruh-suruhan labo ngenca memperingati kemerdekaan bangsa Israel arah tabanan dube tapi tahun jobel endape ije ilakoken maka kerina budak harus ibebaskan ibas tahun si 50 kenenda kerina hutang nape harus iulihkan ikut pe kune arta teman sebangsa na enggo keri terdaya dikunelit kade-kadena atena ngenebusi sa labanci iambati. Betul-betul kemerdekaan terjadi ibas paksa si megegeh bagepe si kurang megegeh nganana misa. Selaku majikan kita harus bertindak adil. Bagem isingatkan Musa jangan sadari karena budak Tuhan. Ipetangkas ije sekali naris itu huna bangsa Israel budak Tuhan. Budak di bata singgo ibabana darat i Mesir nari harus ngelu sueras praten di bata tentuna. Dagi kena budak Tuhan enda sedalanan ngendam gena kata ebet Yahweh hamba Allah. Hamba Allah ijendang labo terjang sebuah status pangkat si beganjang bukan. Status ras pangkat ta seri kerina ada pendibata. Saja ngenca pemimpin ta majikan ta si tuhu-tuhu ia singgit nebusi kita idur tabanan dosa idur kuasa kematen babayna kita kubas kegeluhan. Janah bapa nande turang senina si kelengit Tuhan. Sedalanan rasi ipetangkas
ibas pustaka Syubadia sejadi palas khotbah minggu ta. Tersurat ibas sadak Korinti pitu ayat 10 pitu seh ke ayat 24 dai. Ikatakan nape ije man banta geluhkenlah geluh du bagi tantang nakam jadi Kristen dai. Tantang nakam jadi Kristen. Artinya kai jemaat Korintus jemaat Siturah ras ia bertumbuh berbuah di tengah kota pusat perdagangan ras industri paksa sie. Megatilit perubahan arkiteken persaingan. Kala Kristen megati terbujuk ibas persaingan megati dampak persaingan dalabo terjang ibas dunia bisnis. Tapi saku perpulungan gue mulai timbul riak-riakna perpecahan. Lang. I persingeti Paulus perpulungan i kota Korintus. I kuta Korinti. Kala Kristen enda labanci bagi. Kerina kita nggoseri si hukum si dalankan kita. Labo hukum bisnis rentandi. Atau enggak ku mereman bandu apa ikaman bangku. Tapi endam hukum keleng ate. Hukum keleng ate. Gia la kita ngalo bagiem meriah ukurta. Penebusan si ilakokan si ibahan Tuhan Yesus nina Paulus. Metanda keadilan ras keleng ate di bata nandangi kita manusia. Endam perlu si ingat lalap. Makanan nina ngolih bagi tantangna kala Kristen nina ija kita ngeluh labo ikutkan hukum doni enda. Tapi keleng ate si tuhu-tuhu si penting nakal ibas kita kala si teg. Ku ingat merenda makana kita kala karo enda ngatakan rumah rumahku jadi rumah ta, pageku jadi pageta, jumaku jumata, gulenku jadi gulenta. Bagi kalak singgeluh ibas rumah si waloh jabunai, terang keheda, gule manuk kindai, terang ku krina jabulit waluh jejabuna loban cilang tersitak lagi ya kenan. Wajib sendakai tanda keleng ate ikut ngeripe rela keri giala ngalo endalabo semboyan anak medan ngenca hancur demi kawan ido au kawan nina. Jadi repalaskan sendam krina bapa nande kita krina singenehen renungan khotbah enda. Kai dage si banci pengkenaina ku bas kekeluhan ta. Si pertama sila banci kita lupa. Mekap si perluna. Si jadi perayakan kerina kala Kristen kala si tek. Mekap ngikutkan pedah di bata. Ngikutkan pedah di bata. Si peduakan payo tuhu. Kini teken labo perlu bukti. Tapi kekelengan harus teridah. Di bata engkau nuduhkan. Dalam nakai. Invokasio tandai arah kejadian sada ayat 27. Itepana manusia jadi tempasna. Labo kita itepana bagi tempas robot. Labo kita itepana bagi Robocop kujape rek. Dalankan keadilan harus lapandang bulu. Labo bagi
Sekali nari bagi tempas na kita. Tempas di bata dem kelang ate. Bicara hal kinilah adilan terjadi, ku gandung isa, alu dem kelang ate. Jadi tinapa si maganjang na, si sadarin talang, kita ngendam ciptaan tinapa di bata si maganjang nakal. Tapi sedalanan rasi labo gunang kuasai, guna menyerobot, guna mengeksploitasi, eksplorasi habis-habisan. Tapi si Tuhuna, kita tandana bahan si kita langsung komunikasi, hubungan ras di bata. Tambah si ibrekan na kita kuasa ngaturkan, memanajemen peken eden. Labo guna menguasai entah mengolah teman, peken ngedaman olahan tak. Makana dua manajer si pertama iba bodoni enda lawan silang Adam ras Hawa. Setara ia, labolit si ganjang teruhan. Setara ia, sebab kaya ate Tuhan, isu gender enggo tanggulangi di bata ibas benana nari manusia itepah. Jadi kawan sekerja. Endama hal si banci jadi nandangi kita. Sama hak kita. Tersingat ibas wari si sendah tanggal 10 5 Agustus. Ulang tahun Saitun GBKP iperingati sipe 30-kan. Selamat lebih man bandu orang tua kekelengan kami. Laki, nini tudung, nini bulang, kerinana, selima mereka. Ku ingat kata tundu kegeluhan enda bagi Greta lembunaku. Keluh pegegancih nina. Pegegancih song kita idatas, song kita iteroh. Lit pak sana kita jadi kalimbubu. Likang pak sana kita perkondangkan anak bro. Bagepe bacikang kita tegun senina sepenggenjapan. Tapi kerina irakut alu keleng ate si bagasna. Kegeluhan usaha atau bisnis bagelah si bahan. Jiwa entrepreneurship si itanamkan gereja tetap ibas koridor keleng ate. Labo bagi dunia, kerina bangku, kerina ateku, kerina guna aku lang. Adi enggo ibas bisnis ta, usaha ta, KIP si dahikan kita. Mungkin saja sendah aku, kita jadi suruh-suruhan. Kala teman ta si deban, basektor si deban jadi majikan ta. Tapi lit kang pak sana pagi. Kita ibre Tuhan izinkan na. Kita kang jadi manajer na. AP. Ola tamadu. Ola rebahan kita lupa. Maka kita senina sepenggejapan. Sebab ninakin kam enggo itukur di bata mehergakal. Maka olah kam jadi budak manusia. Sienda mengatakan caman banta. Maka kita pelin-pelin ngelakukan KIP si mehuli guna Tuhan. Guna di bata. Labo guna kita manusia ngenca. Sebab singatkan man banta. Isi nakal endam kerinana. Si bahan kita meharga tahlang. Labo kita kan pangkat tah jabatan.
ban kita musil entah kebayakan. Labor bahanca lit jongdu pitu panggung entah 70 panggung makana kam irgakan kala ia mati kala. Tapi karena sada alasan mo kita irgakan. Akitekan kita maharga akitekan Kristus. Kristus ngarbahanca maka kita maharga. Kristus mo jadi palas makana kita jadi senina. Endam kata si tersingat manbanta kerina. Endam si banci singatkan ibas minggu hak asasi manusia enda. Arkiteken kita ipahaga di bata. Temata ibas wari minggu enda. Maharga arkiteken Kristus. Ibas dunia pe marisinahan. Negara paling aman negara si paling menekankan perlindungan bagi keamanan wanita, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Malam matendu man kam turang kami bibi kami. Kam jadi tolak ukur dunia enda. Makana ikatakan negara paling aman, paling sejahtera, paling tinggi HAM-nya. Bagem itnurikan komisaris tertinggi bidang HAM PBB, UN Women in Geneva. Masih tergelar Michelle Bachelet, skala di Meru, mantan presiden Chile 2 periode. Tapi sekali nari, labo arkiteken biar kita nandagi manusia makanya kita ngergakan manusia, ngergakan ia. Tapi arkiteken Kristus. Kata si tersingat guna pendungi khotbah enda. Gawah-gawahku kota tiga lingga. Ngenahan durin rasnahkan kelang ate. Salah dosa isasap kita jadi meherga. Tapi di lona kita ngergakan tinepa ras radiate. Amin. Tuhan si masu-masu. Salam sehat. Artoto kita. Bujur Tuhan karena katandu. Singingatkan kami maka labo arkitekan pangkat posisi. Makana kami ngergakan sesama kami tinepa Tuhan. Manusia terlebih. Tapi arkiteken kam gonggit ngasamkan geluh tuduh kendo keadilan du tuduh kendo kelang ate du alung git kam mate ikayu persilang bucur kena sade Bapa kam enggo ngerancangkan makana kami harus sirgan sapi-sapi kami manusia bagai pelang ngelupakan tina pandu side banda artoto kami pengasup ndu kami. Maka ingat kami tetap Kristus berbahanca kami meherga. Amin. Marilah siakukan kini tekenta bagi kerina kala Kristen ibelang-belang doni enda. Ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata. Bapa selar sibar kuasana. Sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus. Anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh hidur si ngudang-ngudang nari. Si syok liamen. Tegelar si Maria. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu pesilang. Mate, cenare iya keburukan. Nusur ke doni kematen. Petelu marikan ko keke bas matenari. Nangkih ku surga, pekundul narah kemuhun di bata. Bapa silar sibar kuasana. Cenare ngaya pagi, keranakan singgelu ras singko mate. Aku tu man kesah sibadia. Cenalit sada gereja sibadia. Pesadaan kalak sibadia. Pengalami dosa. Kini keken kula.
kegeluhan sigasa lalap. Amin. Perpulungan ni Tuhan, sehingga kita guna papulung persembahan ta, kata di bata, si jadi palas ibas kita, papulung persembahan ta, pemere jadi sada persembahan si meriman di bata, persembahan si ialokan na dengan si ngena atena. Di batangku si simpar alu kebayakan silit ibas Kristus Yesus, mereken kerina keperluan du. Ihartang ngandeskan persembahan ta, rende kita ibas kitab dendenta nomor 354, ibabay organis rasong leader ta. Mari artoto kita guna persembahan ta, ikut-ikut rahasia ibasyop siapa ata, artoto kita. Igejap kami tuhu o Tuhan di bata, maka gerina silid ibas kami enda, labo ajang kami sisada. Gerina rehna ibas kam di bata, si masu-masu gerina ulih pendahin kami, sinjujuri tetap kesehatan kami. Mari dage Tuhan, alukanlah persembahan kriahan ukur kami enda, singgo ipepulung kami enda, jadilah pasu-pasu arguna ibas pabelangkan beritandu simeriah, ku belang-belang doni enda. Si tading ibas kami pe, jadi pasu-pasu, ya jari kam, gelah kami ngasup make kenca guna kiniulin kami bagepe terpuji gelar di bata. Bapa sidem kriahan ukur kami toto ibas paksa enda ku lebe-lebe Tuhan tek kami kam ngenahan kecibal kegeluhan doni enda pandemik langabo ekedungan belum berakhir tapi tek kami maka la terligan kam tetap natap kempak kami kerina kiniulin doni tetap kam numpak sa makana kerina pihak pemerintah masyarakat bagai gereja swasta tetap ngendam endalankan berupaya para ilmuwan pe rumah sakit guga gelah kerina kami banci terlawat banci irawat banci ipekena
pasu-pasulah Tuhan. Segelah kami kerina ersada ari ibas ngampang-ngampangi penyebaran virus COVID-10 siwah enda. Tuhan artoto kami man bandu. Nandangi kerina keluarga singgo itadingken akiteken salah sada anggota jabu. Entah anggota jabu na ngoleben ngadap man Tuhan akiteken pandemik enda. Kami tetap hadir arah ngawan arah teman-teman kade-kade guna ngapulisa atau tope kami nandangi sinaturang kami subuk teman-teman kami pandita pertua diaken emeritus terlebih si kelengi kami kerina jemaat Tuhan bagi masyarakat luas si paksana isolasi mandiri berjuang iya Tuhan gelah megegeh gelah penapasan na sikap pasu-pasu du Tuhan tetap lah bene pengarapan na maka na terapul iya maka na datkan kejuah-juahan iya sedah paksana pagi pe iya banci beken kesaksin kencai iya madan ibas penyakit pasu-pasu imun tubuh nape kena tambah dokter perawat Tuhan si masu-masu pihak keamanan pe sada ari guna ngelawan si deda krina. Bagi proses vaksinasi Tuhan sinampati segala tahap demi tahap banci nggo terem bagi kami datkan vaksin si pertama bagi si peduakan. Enda metoto sembah kami. Pasu-pasu gerejandu GBKP ijapa peringan perpulungan du Tuhan si jamasa. Segala tuhu-tuhu git kami mereken diri. Labo terjang sapi-sapi kami kalak karo. Tapi kerina kalak sekelewat kami. Sebab meharga ia. Kam gonggit mati guna kerina doni. Labo guna kalak karo jauh dipe. Tapi kerina kam kelang ate. Elah palas kami. Ibas erdiate bagi yang pekena-kena doni enda. Mamre moria. Ertoto pe kami khusus nadangi orang tua kami bas kategori Saitun ulang tahun si pe-30 Tuhan si masu-masu dia mungkin leate iya laban cipulung bagi biasana ke rumah Tuhan tapi tu kami guna rembak ras kam labo tergantung ingan labo tergantung waktu labo tergantung situasi ijapa pe kam reh guna dahi kami. Mari dagi kam tetap ukurna. Ibas ia ngometua tetap ngasup ngejapkan perkuah ate di bata simbelin enda. Bucur penandangi runggun enda. KBKP runggun 3 lingga singaturkan kerinana kebaktin enda. Pertua dia akan pandita kami. Tuhan si masu-masu klasis dairi. Gelah arah ia pe sikitik endang. Banci mere baci ternanam ku sekelewat na. Endam toto sembah kami. Ikut-ikut siapa kerina tim sinikapkan singaturkan karena pendahin kami enda. Petua kami gerusinga mergana. Abang kami sembiri meliala mergana. Bagi pendita kami. Tuhan si masu-masu. Segala tim enda pe ipake di bata. Gelah enterem kala ijangkau. Enterem kala ipegagehi. Sikote datkan gegeh simbaru. Aketeken kerina meharga ibas Tuhan. Amin. Gundari sehnge kita guna melaskan perpadanan taman di bata, mari pegancih-gancih kita. Turang rasenina, nina di bata ibas kitab Yesaya 42 ayat 6, Aku Tuhan enggon dilokam, lakon dalankan surah-surangku, ku tegu-tegu janah ku kawali kam, arah kam ku bahan perpadanan ras kerina bangsa, arah kam ku berikan terang man bangsa-bangsa. Alu gegeh sirahna ibas kam nari Tuhan, perpadan aku ngergakan kerina temanku manusia, radu ras tinepandu si deban. Di bata tetap kap erdahin guna pelimbarui kegeluhan tam manusia radu ras tinapana si deban.
di bata tetap rasura-sura mereka janah makeken kita jadi perkakasna guna nehken kelang atena mankrina manusia. Ijenda aku Tuhan, suruhlah aku, nanahkan kekelanganmu, mabadame ras dalankan kebujur. Si pepaguhi perpadananta ras-ras kita rende ibas kitab denden nomor 322 sendekan ayat si pemena saja. Persada kita ibas patoton Tuhan ninta dage ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, kelandu i perbadiamin, remin kini rajandu, selamin pratendu ibas donenda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup baswari senda enda, alamindu salah kami, bagi nilami kami salah kala empak kami. Olamin kami ibu bakam kubas pecuban, tapi olangilah kami duk siilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sedekah-dekahna. Amin. Sah kita kubas pengutusan ras pasu-pasu di bata. Kekelengan ni Tuhan, berkatlah dalani geluhndu si meherga, iadap-adapen di bata, alu tetap ngergaken kerina tinepana, guna jadi gegehndu, alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. I pasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayo di bata arsinal sal iba bondu, jana melias Atena ngenahan kukam, itatap di bata kukam, jana malam atendu ibahanna. Amin. Ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Ikatakan kami bujur Bapa ibas penemanindu kebatin kami engordalan alu mahuli. Terpuji kam Tuhan dengan kam sinuan kenca katandu enda man kami krina. Gelahna banci bas dalani kegeluhan enda idalankan kami bagi singena atendu saja. Karena serayan dusinahkan kata du Bapa, kam tetap si masu-masu kegeluhanna, berikan tetap semangat ibas pelayananna, pasu-pasu pe keluargana. Bagi pe Bapa kentisi nari sirang mulih kami ibas rumandu si badia enda. Temani kami Bapa, taruhkan kami kubas jabu kami, lit ibas keriahan ukur. Endam pertoton kami Bapa, reh kami ertoto ibas gelar Yesus Kristus. Amin.